Hmar Chanchinthar ngai thatu ha in reng in chibai. Tharam ni som parit zirtom ni sang ni le som ni. Chanchinthar team tu mercy lalumpui. Ahmasan chanchin langsar zul hai. Churchandpur ATM a paisa thun tu Ranjan thatu ni dinga ringla mi pathum hai mingtar lang. Churchandpur DC in Samankai chungchanga ADC ku ma ngen na asim. Dr. Chalton Lin amo in Polsom pas hai alompui. Yoshihide Suga to Japan Prime Minister Thar dinga thlang. Tuhin chanchin kim changlemin. Limta tharam nili sang ni le som ni. Zingdar som le chen velai vela. SBI ATM a paisa thun ding choi tu. Arambam Ranjan mei te thatna enroll ni dinga ringla. Mi pathum Churachandpur police hai man. Mana mi pathum hai hi anreng in SBI nuya subcontractor lak writer safeguard group a thok tu bongan ni. Mana hai hi V Thangkhan Muan Kumsomli son of Let Tun Khokam V Munoi Niulamka K Somen Singh Kumsomthum Paruk son of K Achawba Singh Khuga Tampak Zowengle Kongkham Brojan Singh Kumsomli son of Let K Sahen Singh Bamon Kampu Imphal East Thayan ni Thusukin Ashil Danin Anni hi kumngalim takhan ATM main thokin cheng Bible sinhi anlawin rukta a Kapluma Arambam Ranjan Khomhi Writer Safeguard Group mi lesa venghimna sintho silaikol tu gunman ani mana haya in thokhin sum cheng nui somni mukir ani tani in ei thulak na chun ashil Deputy Commissioner Churachandpur District Pu Pawanya Davchun Tharam ni som paruk sang ni le somni khan Autonomous District Council ADC kuma tuichapaya samankai chungchanga ngena asim Social media mun shranga mutheya angin Thilman omlo taka kai thule abik takin saman chungchanga amanin anglo nula mipui ta dinga harsatna intluna chu ADC high and felding in ashil chubaka saman high ang thapa and fel tu ding bi kan no thu ashil sa saman thua retin ang senga zer ani theina dingin dan sima bozui wat dingin ADC high angyen bok chun dan sima zomnum no tu sajor tu hai chu unpermit lakpek ni bokanti ti in ashil Public Accounts Committee Chairman le Tipaimuk MLA Dr. Chalton Lin amochun tharam ni som paruk sang ni le som ni khan ama alawin team kamna hlenin tukuma Pherzol District sunga DR Thuma Memorial High School patpui muna Polsom Pass Mislar Hritkim daughter of Robert Songatele Pherzol Government High School in thoka first division a pass le ansang taknibok Mr. Ngurdit son of Lin nei thang hai chu Rengkai Thailand lompuina nein lompuina thilpek in hlana anei hi huna hin doctor amochun lekha in chuklu ji shilin officer politician contractor le kaushana rongbol tu ni ding khoma lekha in chuk le thim angai ji hai ashila Pherzol district sunga in thopnge ya Polsom pastor hai alompui rulin mating payakhom thataka lekha in chuk peiding in anfuya hingang lompuina hun ser hui hota he Tipaimuk bile Pherzol district sunga school na panghai chokphur na dinga tho ani thu shilin anok khom tho peitum alani lein school kai mek hai chu lom mandong ngei dingin malanok sau dingin in chuklai mek hai an fuitol hi huna hin Pherzol district sunga Polsom exam ding hai ta dinga remedial coaching tho ani huna mana sataka latu lalthang pui zo tele purul chungnung hai ku makhom choimoina thilpek in hanan ni Hi hun hin Pherzol ZEO Pilal Mingli nan thok thushil ngai thlak ani a hi hun seri Pherzol district sunga government high school a headmaster le staff hai baka HNU 32 hai le retired ZEO hai khoma an uve limta tharam ni som pali chahnung dar thumle mini somli panga khan kachar assammi Abjol Hussein Laskar kumsom ni parita upa Ali Askar naupa Bakhal part 4 Jurighat Lakhipur kachar mi chu Churachandpur Police Hainan man. Abjol Hussein Laskar hi Jimmy Cottage IB Road Churachandpura inhlua ania. Abjol hi sarkar khapdam doin ruithei methamphetamine mum sing khatle man ani. Manipur Pradesh Youth Congress General Secretary S Johnny Meitein Tharam ni som pathum sang ni le som ni a thu an su dung zuin. Manipur Youth Congress President Pu Mahananda Nunglepam chun Tipaimuk Assembly Youth Congress a thuitu ding thlanga hai chu apom na lekha thonin anmati nga Tipaimuk Youth Congress hai chu in mu puiding in ashil Tipaimuk Youth Congress thuitu thlangthar hai chu
President Lalchung Nungsongate, Vice President Lalremrut Khobung, Ngursang Khum Khozol, Lalming Chanzote, Secretary Zehava Shilming Thang, Finance Secretary Lalin Chung, Treasurer Lalthaning, Media Secretary Lalthamunin Fimate, Information and Publicity James Sungte, Advisors Glory Wilson Le Lalthamun Kaivam, Tipaimuk Youth Congress Chun Vantlang Le Mipui Hamchat Nadingin, Ma Nasataka Lak Antum Thu Anshila, Youth Congress Indin Ania in Toktu Chanahin, Mi Tamtak Member Dingin Anin Ziglu Zingni in Aitulak Nachun Ashilbok. Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Chun, Tharam ni som pasari sang ni le som ni khan, Lamlin Zula Thilzar, Street Vendors Mi, Sang le zan ni som ruk baku hai kuma, lo na sem. Hilo ni Prime Minister S. Vanidhi le, PMMY schema in Thoka Hung Ania, Hilon Semna Hun Serhi, Chief Minister Secretariat Complex Infala Nayani. Lon Sem Thok ni na second batch Ania, Hingang Lamlin Zula Thilzar Thangpuina Lon hi, Semnok Peiding le, Semzo Ani Pa to District Dangdanga Mi Sing ni Lain and Changkai Puiding Ani, Tiin Manipur Chief Minister Pu N Biren Singh Chun Ashil. Manipur Sarkar Nuya COVID-19 Control Room in Tharam ni som pasari sang ni le som ni, Zandar nga athasu kasim danin, Manipura COVID-19 kai musuk tapo, sang rit zali le som thum, Anvoy make active case, sang le zarit som li, Damfela in thasuk tapo, sang ruk zanga som thum paku, recovery rate za som sari pasari point panga paruk, mipathum COVID leya thi an uma, tu chana shipui leya ringna chan tapo mi som nga pakhat. Mizoram Sarkar Nuya Department of Information and Public Relations in Tharam ni som pasari sang ni le som ni, Zandar nga atar lang danim, Mizorama COVID-19 kai musuk tapo, sang le zanga le paruk, Anvoy make active case, zanga som nga pasari, Damfela in thasuk tapo, zaku somli paku, mundanga in pem suk mi panit, tu chan hin shipui leya thi an lomno. Central Bureau of Investigation CBI Rorel na chun Tharam ni som thum sang ni le som ni hin sang kha zaku som ku panhi a Babri Masjid suksit na chung changa thurel na an nei ding thu ashil. Special Judge SK Yadav chun thubui na ya in tum hai po in shit tirna apek ngalbok. Deputy Prime Minister Lui LK Advani khom thangsa in Korta Kim Sengding in shit tirna apek. Sang kha zaku som ku pathum laya CBI in original charge sheet a file na athubui na ya in tum mi somli parit laya mi somthum pani hai chungthu chu relin ala zinga thubui na ya Shanghai lai LK Advani UPCM Hlui Kalyan Singh Murli Manohar Joshi Uma Bharati Vinay Katiyar Satvi Ritambara le Ram Mandir bolna dinga an secretary Champat Rai Hai an chang Somli pari thailaya somparu khai rukchu hi thupui rel hun sunga thi an uma athi hailai bal thakare le Ashok Singhal hai an chang Yoshihide Suga chu nilai ni khan kumri hnunga Japan Prime Minister Thar dinga thlang ani a cabineta PM Hlui Shinzo Abe hnungjui tu zatwe akol hnunga sha na chang ani COVID-19 sukre dan ding le thilsuk tharna ding konga intim kamna anei ngalbok Suga kumsom sari pakhata upashil danchun dan suklom na kongale digitalization le sarkar thok tu hai buina chingfelding in ma alak mek ni in ashil Suga hi abe ang no takin political sungkwa seilin aninu a losin thotu naw ni in khote a cheng hai le miwan tlang hai be seina le mamona hai sukpui tlingdinga ama hi politician a in simfoma Japan Prime Minister hi hungni thei ani West Brom chun komsom thum paruka upa Chelsea defender Louis Ivanovic chu unlock lut Barcelona striker Luis Suarez chu Juventus zomdinga ti ni sin lakham transfer window in hongsungin Italian passport anei man noding lane Italian club ropui Juventus si azom theita noding ani Gibon le Arsenal striker Aubameyang chun contractor assign hungin Arsenal a chawni lawin Premier League a player hloron tak alonita Bayern Munich midfielder Thiago Alcantara chun Liverpool zomdingin kumsang ni som ni pali chen daiding contract assigned ding Dijon goalkeeper Alex Runarsson chu Arsenal zomdingin medical allow fe thlengta FIFA ranking sukthar taka chun India chu zale paritan thok zale pakua tlanuin Belgium chu number 1 a anla ran thung
Denver Nuggets chun Los Angeles Clippers chun hein kum sang ni paku hnunga avoi khatna dingin NBA Western Conference Finals chu an lut chunglai jingchin Los Angeles Clippers club hin kum som nga mel lo muta sin la khom voi khat khom final an la kai ve no thung Denver Nuggets in All NBA team a changun tak record sim thar LeBron James changna Los Angeles Lakers le final la anin masun ding ani Ole khang hai pokha Chanchinthar ei pungle ei ngai thlak thei hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi